Igisasu cyaturikiye munsi y'urutindo mu murwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba cyakomerekeje umugabo uyu munsi kuwa gatatu. Nta kigaragaza ko hari aho cyaba gihuriye n'ubushyamirane bubera mu ntara ya Tigray hagati y'ingabo z'igihugu n'iz'akarere. Abapolisi muri Angola bashyize bariyeri ku mihanda basaka abanyamaguru mbere y'imyigaragambyo iteganijwe mu murwa mukuru w'u Rwanda niyo kwamagana guverinoma na ruswa. Abategetsi bazitiye iyo myigaragambyo. Perezida Roch Marc Christian Kabore wa Burkina Faso yakoresheje mitingi mu majyaruguru y'igihugu yamamariza amatora yo ku itariki 22 y'uku kwezi kwa 11. Muri Kenya hari ubwoba ko ku nshuro ya kabiri COVID-19 yakongera gufata abantu benshi nyuma y'uko umubare w'abandura bwa mbere wiyongereye muri ibi byumweru bibiri bishize. Naho muri Centrafrica, Motengwene ni injyana yaho yihariye ikomoka ku batwa mu majyepfo y'uburengerazuba bw'igihugu ariko izwi cyane hose mu gihugu yemwe no mu bice gihana imbibi. Orchestre Zokera yamamaye ni imwe muri nke zikoresha iyo njyana.